Kum kadak ban penpaw ke jing kemen halor ke jing job jong ba daman bat lamaria kumu MLA ke umroi constituency. Nagaliang ginong trade jong keseng NPP nagi circle bagi unit beper jong ni ke constituency kila penlong ya ke program ban penkup buram yau MLA bertemai ha ke program kawalalong ha ke madan kurkalang halum dat kela. Hagani kesengi belapan kup buram yau ba daman bat lamaria lawan Vanessa Kilangro dau ba wailat Miki Shelau MLA jong keseng NPP narilum jantia uba ngat langdahar presiden ke NPP umroi constituency uba ar Karbuki MDC ke umroi uba dasakiat bah lamaria MLA berim ka Mauhati uba penhun renghang general secretary ke NPP state level lembat kiwe nalor kinong kitkam jong ki circle bat ki unit beper ke NPP. Haba ajing keren negani kesengi uba daman bat lamaria ulapan pa gajing kemen ba gajing sungu ikipat ba ka constituency kam tam gajing trish tom jongin kitkam kiblala ban penjob yu kumunong mi ikmat ula ongru ba kumunong mi ikmat un pen urlong gajing angnuat jong ipat ba bat ka constituency kumba ula kular ha kapor bayalap election kam tam ban pendabru ikikam kibadang saateng kabla prat lenti du kupa jong uba ngat langdahar ubadai MLA barim jong ka constituency. Ni hab bandra ni hab keren po assembly tang ko por baki sarkar kam sngap yani ki minister kim sngap yani tanah kata ko por ni hab keren tanah kata ka daw nas ngau komen ban don rengkat bat pi pada ko por menta hakne ka sansnem nakliang ka sarkar kalathung yang akum chairman jong ka Meghalaya Urban Development Agency dan ni kumutaw nung pek ya kikam penroisor ban ngabat ro kum presiden jong ke National People Party ha ka West Jaitihel district kajing trai stom ka jong phi kajing pelut por ka jong phi kajing do thya do dem ka jong phi bat pamilayo kon khek yo so jong kajing job bat pamilayo ya kajing job how new arjan arbolai kajing kublai ke bakar pang kabang imla suban ong kajing kemen jong kumsim hado kata-kata ya bi ki pa nong tersan koro jong kumro konstitusi koro kawai nado kitemen hado kikpa hado kikme hado bersama kajing ye trai serhem ke jong phi kajing ye trai stom ke jong phi la banong gede kajing start kajing serphang ke jong phi namar balai ngau gumta hagani ke sans nem ke balade mementa ke bangilayo dawai UMLA babi kung di paiba bilayo ma ngamek kadai na kata kadaw keba penlong ye pi keba pin jit no kapin penthmai no kan keliang no yonong yalam do botmai kumbolong ka kenang bagi rai kubor cenga kenang bangin sok ban pendep bagi kam kijam bagi cingkwa kijam pi tangaro gani kapor ngamdan da sibon ikenten ban keren ngadap tang de cing snow kemen bangaya yo dan bani kendo ye pi nado tharai nado bala de bio ye kecing job ha tu sniar tarik impat yo dan bani kendo mulai kendo menta wada lagam yo dan ban khuple ye wei pi wei ro ngan sura tang de kti ye pi baro tharai kata ge le la bayang ngan sura tang de kti ye pi baro masa di sen ngan khuple ye pi ro bafilawan la palai pi por ko ro jo pi ha ke ne kesni ngangan don kan lang bebat pi Agano na susi na lang kamen na. Ano kan lang babat pi habaro kini kisasnem. Kaying kasem kajonga hero. Kanton kan lang bat pi baro. Sagawero ano ye pi. Nane Sheikh Madhi dapiton kano kakam kajam. Hagini kisni kipanay kipanwan. Ngasa pensnahe kerutin. Gin sabo kisni bani kendo bat pi.